Reka twongere tubasuhuze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugeze rero muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru ari breaking news abari maragenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mu nkundi rero amakuru yacu tuze kuza kuyahera hano mu gihugu cya Kongo, ndetse kandi tuva mu gihugu cya Kongo tunyarukiye no mu gihugu cy'u Burundi, aho hose hari amakuru akomeje kugenda acicikana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu natwe tubabwira ati mutera agatebe kugira ngo tugende dusobanukirwa akantu ku kandi ku byerekeranye n'amakuru meza kandi twabateguriye. Mu nkundi rero amakuru yacu tuyahere hano muri RDC, aho tugiye guhera mu mujyi wa Uvira, aho kuri ubu hongeye kumvikana gukozanyaho hagati ya FCM 23 ndetse na FARDC mu kibaya cya Rusizi. Byabaye kuri uyu wa kane nibwo habaye gukozanyaho by'akanya gato hagati y'abarwanyi ba FCM 23 ndetse na FARDC shigikiwe na Wazalendo mu kibaya cya Rusizi, cyane cyane Kanga, Rugeje ndetse na Itisha muri groupema ya Kigoma muri territoire ya Uvira. Nk'uko kandi amakuru aturuka mu nzego z'ubutegetsi bitangaza ngo byibuze abasivile batatu biciwe muri iyi mirwano. Amakuru kandi akomeza agera ku kinyamakuru Morning Post dukesha aya makuru, avuga ko urusaku rw'imbundano ntiziremereye rwumvikanye kuva mu gitondo cyo kuri uwa kane tariki 29 Mutarama 2023 muri territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko amakuru kandi aturuka muri societe civile bitangaza ngo urusaku rw'amasasu rwumvikanye guhera saa 10 za mu gitondo mu burengerazuba bwa Bikobokobo. Muribuka rero ko uyu mujyi wa Uvira M23 yawuvuyemo bitegetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ugomba kuva muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo nyine itange agahenge. Rero M23 yaje kuvamo, ariko nyine ibikomeje kuhabera ni ibintu bikomeje gutera ubwoba abaturage, cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenyi. nk'uko nyine amakuru agomeza kugera mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikurira hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko M23 iherutse kubwira RDC ko nikomeza kwica abaturage bo mu mujyi wa Uvira izongera n'ubundi gasubira muri kano gace yari yarugaruriye, nyuma ikaza kukareka, ariko none isubirayo izasubirayo isubiyeyo. Reka rero amakuru yacu n'ubundi tuyakomereze hano muri Fizi, kuko kuri ubu hoherejwe abakomando ba FARDC aho bagiye kurwana na twirwanaho yigaruriye uduce dushya two muri Fizi. Umutwe wa MRDP twirwaneho ku wa kabiri tariki 27 Mutarama wigaruriye uduce dushya two muri territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi agera mu itangazamakuru avuga ko tuduce twirwaneho yafashe turimo Inguri, Bikaya na Here, nyuma yo guhangana n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, FARDC z'u Burundi, FDLR, Wazalendo. Abazi utu duce badusobanura nk'utw'ingenzi cyane kuko ari two rufunguzo rw'inzira zerekeza ahitwa mu Bibokoboko no mu migi ya Fizi. Amakuru kandi avuga ko nyuma y'ifatwa twa turiya duce FARDC yahise yitabaza abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zayo zidasanzwe uzwi nka Hibox. Kuva ku manywa yo kuwa gatatu imirwano ikomeye yarimo ihuza izo ngabo na twirwanyeho mu duce twa Point Zero. Uyu mutwe umaze hafi ibyumweru 2 ugenzura imirwano kandi yabereye muri utwo duce tugiye dutandukanye, ari two Nakire, Bikaka, Birende, twose two mu misozi miremire ya Fizi. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Burundi, aho rero ngo Red Tabara yahakanye gukorana n'u Rwanda ndetse na M23 no kugerageza gukuraho cyangwa gukora ku deta mu gihugu cy'u Burundi. Umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wanyemoje perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wawushinjije gukorana na leta y'u Rwanda n'ihuriro AFCM 23 no kugerageza gukura ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri Gicurasi 2015. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo ya Repubulika Demokarasi ya Kongo RTNC tariki 17 Mutarama 2026, perezida Ndayishimiye yabwiye umunyamakuru Harian Velax ko Red Tabara ari igikoresho cy'u Rwanda rwifashisha kugira ngo hizatere u Burundi. Ndayishimiye kandi yabwiye
yabwiye uyu munyamakuru ukomoka muri Angola ko abarwanyi ba Red Tabara ari bo bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza kandi ko leta y'u Rwanda ibatuza hanyuma ikabohereza kongera imbaraga AFC mu 23 muri RDC kuri wa 29 Mutarama 2026. Umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana yatangaje ko uyu mutwe yitwaje intwaro udakorana n'u Rwanda kuko iyo biba bikorana rutari kohereza u Burundi abarwanyi bawo bafatiwe muri parike ya Nyungwe mu mwaka wa 2020. Ati umuntu wese ukurikirana ibibera mu karere yibuka ku itariki ya 30 Nyakanga 2021 u Rwanda rwahe leta y'u Burundi abarwanyi 19 ba Red Tabara bayobowe ku butaka bwawo mu ishyamba rya Nyungwe. Nahimana kandi yasobanuye ko naho ihurira n'abagerageje gukura ubutegetsi bwa Nkurunziza mu mwaka wa 2015 kuko bizwi neza ko ababikoze bari abasirikare b'u Burundi mu gihe Red Tabara yariho kuva mu ntangiriro za 2011. Naho kandi Red Tabara yatangaje ko itigeze igirana imikoranire na AFC mu 23 haba hambere no mu gihe cy'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa RDC. Gasobanura ko amagambo ya Ndayishimiye yavuze agamije kuyobya abantu kugira ngo bibagirwe impamvu nyakuri irwanira. Uyu mutwe kandi witwaje intwaro wibukije abarundi n'umuryango mpuzamahanga ko urwanya icyemezo cya SNDD-FDD cyo gutesha agaciro amasezerano y'amahoro yarusha afite intego yo gushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Abakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundi twebwe dusurize hano amakuru yo ya Deep News TV nakagaruka. Kora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru agezweho yo hirya no hino.